Lanjut ke gameplaynya aja guys. Hello guys, aduh nggak bisa dipencet ya guys. Sama ke perangkok lagi tuh 4 ms 5 ms. Alhamdulillah guys, solo buff. Oke. Assalamualaikum. Natalia. Wait, kamu kemana? Gua sama MM. Gua sama temen gua. Ini alhamdulillah ya, pastinya. Nope. Bukan tuh. Nope. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Lah, bukan lagi. Ada malah gitu kok ketarik tuh mundur aja. Nice, kita lihat dari suaranya, kita lihat apakah dia bertambung. Guangsil juga dah lama-lama. Hehehe. Yuk jago. Bro, gua yang kena zaman. Yuk jago miss tapi miss. Nih. Terus mundur. Aduh.
Nope. Pelein banget lu teman-teman gue ini. Nope. Tadinya udah aduh kan. Rame banget, Cok. In the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Maju tak gentar, membela yang benar, maju, 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 maju. Nyari pasang. Untuk tarik, aduh, kan lagi tuan ya guys.
sakit mak, mama sakit mak. Wah anjir mati gua. En aja en. Konten bray. Gila Parsa nggak tuh? Gue tarik Parsa. Ya tadi match satu ini juga ya. Bukan Parsa sih.